Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Silarahma. Saya sekolah di SDN Bojong Nangka Ciparai. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tantangan yang harus saya buat di bulan Juni berupa surat Al-Alaq yang terdiri dari 19 ayat yang diturunkan di kota Makkah. Ini surat Al-Alaq saya. Ta'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kala innal insana la yatgha ara'a istaghna, innal ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in jaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara, kalala illam yantahilah lanas pa'am bin nasiyatin kadibatin khotiyah paliyad unadiyah sanajud jabaniyah kalala tu'tihu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk berliterasi.